Posljednji tip upita koji ćemo obraditi je upit zbroja koji se jednostavno koristi za dodavanje određenih vrijednosti specifičnim poljima u okviru upita. U okviru naše tablice proizvoda postoje polja s jediničnom cijenom za svaki proizvod i polja s ukupnim brojem proizvoda svake vrste koji su nam dostupni, to jest na stanju. Da bismo stekli predodžbu o vrijednosti ukupnog inventara, možemo formirati upit koji bi množio ukupan broj svakog proizvoda s odgovarajućom jediničnom cijenom. Iz prozora baze podataka s otvorenim objektom upita 2 puta pritišćemo na stavku pod nazivom Create a Query in Design View. Dobivamo zadatak da izaberemo tablicu, pa duplim klikom biramo tablicu Products, nakon čega da bismo naš izvještaj učinili osobnim, naučit ćemo kako mu promijeniti naslov. Dok je otvorena dizajn izvještaja, kreirajmo naslov koji će biti vidljiv kada se izvještaj nađe u Print Preview modu. Da bismo promijenili naslov izvještaja, postavit ćemo kursor u okvir sivog dijela koji se nalazi u dnu prozora. Potrebno je da se kursor nalazi izvan i kada ga tako pozicioniramo, kliknemo desnim dugmetom miša. Iz liste koja se potom pojavila biramo Properties i otvara nam se prozor atributa s vidljivom All listom.